Барлығыңызға сәлем достар. Бізде мынаны бүгін ашамыз. Мына нагбинка шықты осындай. Ой, ладно, мен өсерге салам. Осындай шықты. Сосын осындай шықты. И потом осындай. И потом осындай. Так. Мен осылай саламын. Қайтадан сол. Мен алғым келетін дәсмаліктан. Давай осындай. Жоқ, осындай. Осындай мен алғым келеді. Сол. Так. Қайтадан қоямыз өсерге. А біздер мұнда айнас... Қазір. Сіздерге жарық болады да? Соны сұрыпсын. Қайсын аласың? Да. Мұнан ма? Ну ладно. Әдемдеу тұтым. Катайдеп қойған. Так, красная тема. Давай біздер красная тема дайын. Осындай аламыз. Әдемілерін пока что потом аламыз. Потом осындай. Опа, андай не... Қаз көрсетем. Так. Мынау бар ғой. Қазір айтам. Мен ұмытып кеттім. Нереально ұмытып кеттім мен. Хи-хи-хи. Так, что-то надо склады. Так. Вот. Вообще антистресс вот. Ал қалғандарды осындай. Квадратные животные. Сіздер оқыған барсыңдар. Бе оқымадыңдар. Квадратные животные осы жерде. Мен уже ұмытқаным қай жерде екен. Авокадо бокс. Так. Давай біздер осы жерде таңдаймыз. Я обещала же зеленый. Ага, да, зеленый нету, да. Зеленый тоже нету. Тут тоже нету, тут тоже. Все нету зеленый. Ну ладно. Так, біздер деген пока что мында зеленый цвет. Так, осындай. Мен айтпадым уже зеленый. Ну ладно. Так, пропустим. Так, осындай бар. Так, осындай бар. Осындай. Дай біздер мұнан алып барым. Жоқ осындай. Комментқа жазыңыз, мені алатынды. Да, осындай. Потому что мне понравилось очень. Да, авокадо бокс еще осталось. Всегда. Ой, много новинка, не просто так. Просто такой қойдым сіздерге. Осындай почта. Так, осындай. Собралась енді блокнотик. Так, міне блокнотик. Ой. Біздер мына жерге қоямыз сол. Мына жерге. Давай, біздер деген откроем коллекцию. Так, откроем вот этот. Нет, да, авокадо бокс. Авокадо бокс просто так хотелось. О, наконец-то это ладно. Ой, авокадо. Посмотри, авокадо. Что? Он не пропадает. Наслайся. Ашамыз. Зато бізерге лайфхак бар. Ну ладно. Ой, кештіңдер. Какой-то Маша кинге. Ой. Зато сохранилось или нет? Коммент, пожалуйста, сдать. Зато... Так. Чё тут сындай? Біздерге шықты заклеенным. Дай біздер мына жер қоямыз. Так, қайшыға жерде? Так, молодец. Так, усердно қоямыз, только усердно.
Ой, мен көре алмай жатырмын несінші ол. О, номер 2. Номер 2-ні осылай жазамын. Просто так. Так. Такой. Номер 2. Где номер? Точно я не знаю. Да, ол номер 2. И аккуратно шватырдыш. Так. Не, осындай аккуратный емеспін, айтайын ба неге? Сол. Аккуратный емеспін. Ой, шыны көп стараться покорок. Так, жерге қоямыз. Так. Міне осындай номер 2. Көрініп тұр, мен баны аштым. Міне. Да. Как всегда, блин. Номер 2. Как всегда. Так, номер 2. Где у Сергея? Осындай каратест. А, футболист или... Не білмеймін. Мен оны назвалым. А, жоқ, назвалым. Просто так тағым қатызым. Так. Жасым көрініп тұрса, пишерміз деп просто так, не жасым. Так, осындай. Так. Так, мында таңдаймыз енді. Давай осындай. Жоқ осындай. Сол. Так, давай ашам. Так, міне осындай не. Комментқа жазыңыздар, нешеу біздерге шығады, 1 или 6. Мен ойлаймын 6 или 1. Мен 6 деп ойлаймын. А, екеуі де шығады қазір. Ол последний, к сожалению. Да, последний. Асмір болған сияқты сіздерге, точно. Я уверен, сіздерге асмір. Да, екеуі біздерге попасть, со. Зато сохранилось пакетик. Так, осындай. Единорог и потом осындай. Исек. Осындай исек. А жерге қоям. Единорог 1. Ал исек екінші. Ну ладно. Так, біздер шығарамыз. Ой. Что-то не істеп кеттім. Осындай. Так. Сіздерге асмір болған сияқты. Мен білмеймін даже. Естілмейді ол. Камера осы жерде, а мен внизу. Міне. Давай біздерден ашамыз. Почта или не. Давай смайлики. Осындай. Мен осындай украшала смайлики. Коллекция. Комментқа жазыңыздар, неше попадется. Мен ойлаймын 8 или 1. 8 бен 1 деп ойлаймын. Сол. Или жалғыз 8 бен 1 емес. Например. Тыңдаңыздар міне звукты. Это порвалось. Ну ладно. Да, нормально. Мен деген 8 бен 1 дедім, да? А, 7 бен 1 или 7 бен 1. Жоқ, ол 3. Ана 3. К осыны жерден бұл. Үшерге. Ой. Аша алмадым. Плейді что-то аша алмадым. Міне. Васы әткәрі. Дөрі. Сіздерге асмыр болған сияқты жасасам. Так. Сіздерге мында аламыз. Давай. Каты. Нет, давай осындай. Жоқ, каты. Аламыз біздер. Давай біздер катыны ашамыз. Міне каты. Так. Мысықтар. Деген коллекция ол.
Так, осылай. Оны жыртпасын деп. Ой, мына сонда да жыртамын. Жалко. Цветпен күшті болып тұрады ол. Прям жапырақ. Я просто так старалась. Просто так емес, көп старалась. АСМР сияқты. Екі кот попалась. Интересно, осында. Бұл не екенін білмеймін. Өсіруге қоямыз. Осындай. На он мне. Соня попалась. Осындай великолепная Соня. А там Соня, конечно. Даже Соня. Лиза осындай Лиза. Мен надеюсь, сол кісілер қарап өткен сияқты. Это Лиза осындай. Великолепно. Мен номерларын жасаумен де айтып жатырмын. Мен қарамадым. Мен ойлаймын 1 4, потому что. Так. Ол торт. Вау, мен угадала. Просто великолепно. Біреуі 1. Просто великолепно. Мен қарамадым, шынымен де айтып тұрмын. Енді біреу алып қойды. Да. Просто офигеть. Мен қалай екенін мен білмеймін. Это просто великолепно. Білмеймін, я великолепно білмеймін. Так, осындай. Мен өзім. Потому что мен ардым. Мен аты Лиза. Лиза бірінші. И потом Соня екінші. Потому что он бірінші қой. Осындай. Лиза. Вероника осындай. Ой. Может, она мне мамаға берем? И сосын оны сохранит? Нет. Жиын көтіп тұрма. Қазір мама шығып қой. Айны тіл. Так. Так, у Сергея саламыз. Потом у самого Сергея. Так. У Сергея саламыз. Осындай болып шықты. Енді тағы да. Давай, что же начнем? Біреу осталось 7-ші. Давай мен дейін ашам. Осындай великолепный мысықтар шықты. Осындай. Мен білмеймін, черновикка несетін бар. Черновиктің потолок қой. Давай осындай ашамыз. Жоқ, осындай потолки. Посылки, потому что нормально. Қасында жақын на красная тема, оған қыз. Мен шудан не істеймін деп отыр. Асмар. Енді жалко деп айтпайтын бармын. Ну, как всегда, айтайын. Что-то улетело. Так. Что? Давай. И, конечно, на екеуін не істейтін бар. Да, осындай. Носки. Носки. Тепленькие. И потом... Интересно. Так, осындай. Гүл. Қазір ждам мен скоро açsam. Все. Так. Солай. Шығам. Шықпаймын анда деймісің. Жап сұрағым. Не сұрағым тойлет. Да? Так. Такой. Вот. Так. Вот. Посылки дегенде закончили. Сосын тағы закончили. Білмеймін, тағы да бірнесе закончили. Квадратные животные. Ой, кешіріңіздер. Міне, наклейдім. Так, красная тема. Мен обещал. Красная тема. Так, красная тема. Комментқа жазыңыздар, неше попьется, мен ойлаймын беспен 6. Жоқ, беспен 6, конечно. Беспен 6, не сохранил.
здесь пенальти. Придется, я думаю, что-то... Осындай шықты. Карандаш. Вот төрт. Ну, чуть-чуть қалдым. Міне, карандаш. Осындай. Так. Үш жерге жапсырамыз енді. Дәлі бар ма? Так, мына ашын қараймыз. Конца. Жыртпадым что-то. Дальше не текінде болады. Сам. Уже осы жерде. Ну, ладно. Я пока что Сергей қоямын. Смайлики аштық па? Да, аштық. Сірі смайлик. Что-то. Жылдам видео бітіп қалдым. Блин. Бітіп қалған. Кәдімгі фокус сияқты. И все, бітіп қалды. Так. Комментарий надо, сол видео, лайк и потом подписка. Мне сондай упаковка бар. Так, қазір. Так, міне. Енді барлығыңызға пока-пока.